Majapur ya sana Jumae tanggal 23 ulas 10 tahun 2015 irampe toy eso 10 Muharram ya rega eso Asyura. Resoir itu pura mancaji ni set di pangader lori Pak Banuai lokari pasak-pasae mangelisero katuang langga-langga nania bara-bara plastik rilene to apa imong. Saliwana ri pasak-pasae nang kana to Pak Banua maca pancaji wi eso Asyura mak baluk sero ri kampung-kampung. Rapana ri kampo lontange kelurahan watang bacu kiki wanua pare-pare. Napo ada norma salah sedi Pak Banua munroi ri kampo lontange rilalang asirun tukangnya ri wattu mattengal lau melisero ri bali bulana. Napo ada makedae nanya reso asura makesilandra nareko mangelisero nasabawa di isoro mana dalle makutopa meli jarum masina nareko mania tawe meli masina jai. Aga to siguna ner melisero tawe ko so surai Asana nasir mana kan dalle Tangan pada maroma. jadi ya metamiro susura me gato melisero di. Iya. Aga pikenge ro biasa na balu to ko so surai. Mega to meli jarum masina. jarum aga to siguna ner jarum masina. Asare ketulan supaya maliki masina. Aga sana Rantang. rantang ini rantang mana dalle Napakanasa norma nareko mangelisero katuang ia rega panteng nia bara-bara plastik rilain nae pura mancaji pangadera rialina Pak Banuai ritungke eso Asyura. Poleri kampo lontange Erwin Eka Pratama Pare TV ma para pelauri sese alebireta.